ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ke District Social Welfare Officer West Jentia Hills District Kalapendong ya ke jingpen sengau pai ba halor ke Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act neka an ban pendap penbiang ya ki kimi ki pa bat ki breu ki bala he erta ya ke jingelang pai ba lapendong ha District Library Auditorium ha ka sngi thoding ke kong je sena ke badai ke District Welfare Officer ha ke jingkran mat phang kala pentip balengba kanika an laptha yaki khon ban pendap penbiang yaki kime ki kpa lani yaki bala he erta ki ba amla asuk ban pendap penbiang dalade ke kong sena kala penkan mau baka sarkar jela lengba ke DSWO kala ajing erap daki dawai bat pisa ban sumar yaki longkme ki bala don Henry Pausnem bat ki longkpa ki bala don Henry Pusansnem ki bahap hapo ke below poverty line da ka ba ai mar ar hajar ar spa tingka marway Kekongki lamar retired Deputy Director Social Welfare kalayathu syapang katong jong ka scheme ban penbha penmiat ya kerukom im jong ki breu ki bala herta da ka penbiang ya ki jakasa ka bam kadi kerukom sumar bat ki wei projection by the technical group on population projection of India. The Department of the Population of India pagi ke trend perform live kepercayaan kami wakini ki bro ki lene senior citizens ki udah emerta dan bodang pun ki untuk kai forward la activity di biography ya kecil ini yang bro senyari tak manisnya kuai ki maksimum sampai apa ya ki mereka ni Kakam ke projection yang dari technical group on population projection yang ke India, angka sedang ada hari ke population embo cipau kuali program ke percentage yang di senior citizen man program 0.2%. Au ada hari. How are the the poor percentage cakap how 0.2%. Hakaan ajar kami lupra 1.2 mana bau ajar kami the coach how 0.3. Kejembun yang kini ki bro ki udah hertas senior citizen do koi ka katsu 0.2%. The jam have some Ilut urap membi begitan membi sa su tali dan yoi fakshnya dari kon. Tadi ke an jeda ko yikite wau tho ki application cha ke tribunal o ye ki kanser yang ni ko bili yongi yo e ki halwan ki guru ki ba ha ki. Tengah to on ki membi kon ngreki peki ki convert ki le ki wan bisnya ya ki Jadi tidak ye ki no kanser ni kata gobil yongi deplete yo ini caki wan dua sumari kata toka cinyeda toka nikan yang itu programของ National Oral Health Program namanya itu programของ National Program for Care of Prevention and Care of Diabetes, Heart Disease, Cancer, Stroke Union Tim NPCDCS. Kawai itu kan urusan apa program yang dimai. Kalau ada kelastan yang urusnya mengatasi bahwa India ini yang di West Jentia sedang sedang mereka menang di sistem berada. Perkata dari Union National Program for Healthcare of the Elderly. Tinggal untuk program yang mereka ini benar menurut mereka lalu menurut asisten dan sebagainya. Akan itu program National Healthcare of the Elderly motif di sub-centers, di primary health centers, di community health centers, di district hospital semua. Jadi macam-macam permintaan ini sangat terkait. Nung sumar itu makin sumar bahaya ini kok, nambah minum sakit yang ini kebijikan pangsi teman ilang address mo marlay idan sistem menjadi idan
sini pangmudi ni tadi nasional bagi kumpulan interaksi yang berbeda tentang teman dari kena PWD COVID-19 idon kamban suntuk ba dadak isma ni teman ini juga idon kamban semua ini boleh dari semua yoga kata yang berbeda teman dengan sebuah request PWD dengan ini semua akhirnya kubur kami kena sama kami semua dengan terfikir saya beri dan emas hand sanitizer semua tu ibu protokol yang serta menyadari COVID dan kamu kata apa kini kena di semua dengan nang ini dengan naik ini kan jadi kita